rastaju momčadi Alkara i Zadra. Pogledajmo prijenos susreta uz komentar Slavka Cvitkovića. Dobar vam večer, poštovani gledalci, i pozdravi iz Sinja. Ovdje se večeras igra polufinalna utakmica košarkaškog kupa Jugoslavije između Alkara i Zadra. Alkar, drugoligaš zapadne skupine, napravio je senzaciju u ovogodišnjem natjecanju za kup, došavši među 4 najbolje momčadi u jugoslavenskom kupu. Sinjani, poznati po Alki, sada u ovo zimsko razdoblje toliko su se uzbudili oko ovog polufinala da čak košarkaško nadmetanje smatraju zimskom Alkom. I prvi pogodak pred, ja vjerujem, 2500 vatrenih gledalaca u sinjskoj dvorani postigao je igrač sa brojem 5, to je Mladen Pavić. Međutim, Zadrani će krenuti u napad nakon samo 10-ak sekundi igre. Igrački gledano po kvaliteti Zadrani su za barem 2 koplja jače momčad. Međutim, ovo uzavrelo gledalište, domaća atmosfera, već su okusili Šibenka i Čačanski Borac, dakle 2 prvoligaša koji su poklekli upravo ovdje i stoga Zadar motiviran i spreman ulazi u okršaj sa sinjskim Alkarima. Pogreška u obrani Zadra, prekršaj obada na Mladenu Paviću i kod 2-2 prilika za novo vodstvo Alkara. Petorka Alkara, Pavić sa brojem 5, zatim Pleština sa brojem 8, broj 14 ima Boris Poljak, 13 je Vujna i 15 Vučković. Da vidimo ko je u petorci Zadra, sa brojem 12 je Petranović, loptu ima Popović, zatim tu vidim Suraru sa brojem 7, Obad koji ima loptu i Skroče. To je dakle prva petorka Zadra, a suci su Šibenčani Danko Radić i Zoran Grbac. 4-2, točno minuta igre. Sunara, Obad. Čini mi se da je Petranović taj koji je potvrdio ovaj pogodak. Nadajmo se da gledalci imaju male zalihe ovih papira kojima bi mogli ometati tok susreta, da će vrlo brzo potrošiti te rezerve i omogućiti normalno odvijanje. Pleština i Vujna. Vujna inače centar, odlučio se na udarac sa velike daljine. Popović, Petranović. Opet odlično skače Obad, ništa nisu sudili suci. Dakle, koš je za Zadar i njihovo vodstvo 6:4. Vučković. Rezultat je poravnat. Izvrsna akcija prema Skroči. Pleština počinje novi napad. Poljak, Pavić. Ranije se oglasio sudac Radić, označivši ličnu grešku u napadu Vučkovića. Ne, ipak to nije bio Vučković jer je Alkar u posjedu lopte. Pleština je pokušao, Petranović, Skroče.
ličnu grešku, dosudili su suci na Popoviću i to od strane igrača sa brojem 8, dakle Ivice Pleštine, koji drugu sezonu igra ovdje u Sinju i na neki način je zamjena za Zdečevića koji je ovdje bio najbolji igrač. Jedan od klasičnih skročenih pogodaka. 8-6 za Zadar, točno 3 minute igre. Pavić. Pleština i Pavić. Pavića blokira Sunara. Kroče. Petranović. Novi napad Zadra. Kroče. Popović. Pleština. Kroz trojicu igrača i Obadova prva lična greška. Odnosno drugi prekršaj Obada. Uspio je Boris Poljak, kapetan Alkara. Osam. Sunara. Kroče. U ovoj velikoj buci oglasile su se i sudačke zviždaljke i pokazuju prekršaj Poljaka. Kroče. Već u ovoj ranoj fazi utakmice raspucao se Skroče i kreće ka svojih uobičajenih 30-ak koševa, a to je loše za domaćine za Alkara. Vučković. Novo izjednačenje. 4 minute 15 sekundi igre. 10-10. Popović. Kroče. Na njega pazi Pavić. Međutim, Petranović koristi zaspalost Alkarove obrane. 8 koševa Petranovića do sada. Pavić. Još jednom Pavić i novo izjednačenje. Kroče zajedno sa Pavićem. Sunara. Lopta je za Vujinu. Pleština. Poljak nije uspio. Kroče. I lična greška Mladena Pavića. Sve akcije idu preko Skroče i vjerojatno njegova lična greška u napadu. Da. Tako je odredio sudac Zoran Grbac. (12-12) je Pleština. Još jedna lična greška u napadu, ovog puta Pleštine. Isto to učine malo čas Skroče. Popović. Na njega pazi Pleština. Alkar igra čovjeka. Pleština. Najviši Petranović. I lična greška Poljaka. 3 uzastopne lične greške. Skroče.
sada Poljak. Obad. Ukrao mu je doslovce loptu Vujna. Kleština. Poljak. Pogodak Poljaka. Vodstvo je Alkara. Kod Alkara 6 koševa Pavić, po 4 Poljak i Vučković. Obad. Skroče Sunara. I ponovo Petranović najlukaviji u ovim odbijenim loptama. Iznenađuje obranu Alkara. Petranovićevih 10 koševa. Sve ih je postigao na vrlo lak način. Međutim, to je 6. koš Vučkovića. 16-14 za Alkar. 12,5 minuta do odmora. Skroče, lijepo mu je blok postavio Petranović i napravio ličnu grešku. 4. lična greška, po 2 svaki sastav u ovih samo možda minutu i pol. Kleština. Vujna. I uspio Vujna. Njegov prvi pogodak, 18. za Alkar. Domaćini su se pribojavali da i Zadar ne nadigra na samom početku kada se očekivala trema, lična greška Vujne. Kada se, kažem, očekivala trema domaćina, međutim, eto, ovaj početak nagoveštava da ćemo gledati jednu izuzetno dramatičnu i najvjerojatnije izjednačenu utakmicu. 18-14 za Alkar, točno 12 minuta prije odmora. Skroče. Prva bacanja za Skroču. Alkar najveći dio svojih utakmica igra upravo sa ovom petorkom koju smo sada već donekle i upoznali. Sa brojem 14 je Poljak. Obad je napravio ličnu grešku. Dvoumili su se malo suci, smirio se sada i Obad, iznenađen ovom ličnom greškom jer mu je to 3. prekršaj. Obad je poznati dobar klupski igrač koji obično u Zadrovom sastavu radi ono što je danas Petranović. One otpatke pokuplja i postiže pogodke. Dakle, jedan od ponajboljih Davor Vučković postigao je 20. koš za Alkar. Pavić. Vučković. Kleština. Poljak. 20-16 je. Nema zadnjeg polja. Prilika za Alkar za novi pogodak. Vujna nije bio precizan. Borba njega i Petranovića. Da vidimo što su odlučili suci. Napad Alkara. Snažan sudar Veljka Petranovića i Vujne. I predahnuće igrači. To je prilika da nadopunim one početne misli vezane uz Alkar i neka mi ne zamjerite što o njima više govorim jer smo Zadra navikli gledati u prvoligaškim dvobojima. Dakle, kako je došlo do te senzacije da se Senjski Alkari nađu u polufinalu. Najprije su na gostima u okviru Kupa za Hrvatsku pobjedili Jug u Dubrovniku, potom Borik u Zadru, te
Šibenku, ovdje u Sinju. U osmini finala, dakle već na području Jugoslavije, Trepča im nije došla i u četvrtfinale su se plasirali i ovdje pobjedili čačanski Borac. Zanimljivo je da u 3 godine koliko ova momčad igra u drugoj ligi Zapad, jedan jedini put je u ligaškim natjecanjima izgubila i to od Zapruđa, a drugi poraz u ovoj ovdje dvorani u te posljednje 3 sezone je bio baš od Zadra lani u kupu. Pogodak Vujine i osjetna prednost. 22-16 za Alkar. 4 koša Vujine. I lična greška na drugoj strani Borisa Poljaka. Petranović. Doće. U igru je ušao Dragomir Čiklić, 202 cm visoki igrač Zadra i postigao svoj prvi pogodak. Uz to vidim sada i sa brojem 8 Antu Matulovića. I koraci Vučkovića. Matulović, Čiklić, Sunara. Pleština. Već u 5. sekundi napada odlučio se na udarac Pleština. I 24-18. Na polovici smo prvog dijela. Kroče Sunara, Matulović. Dosudio je ličnu grešku Pleštini sudac Radić. Sa brojem 13 vidimo Vujinu. Poljak ima kod Alkara 3 lične greške, Vujina 2 i Pleština 2. Pavić će početi napad Alkara 9 minuta prije odmora. Vučković, vrlo efektan pogodak. Ljevak, Vučković ima izvrštan skok, to je dokazao i pokazao sada. Dakle, koš Vučkovića, njegov 10. pogodak. Matulović točno na liniji, ali je nije prešao Sunara. I lična greška Vučkovića. Prema evidenciji koju mi vodimo, to je njegov prvi prekršaj. (26:20), 8 minuta 45 sekundi do odmora. Ivan Sunara nije se još upisao u listu strijanaca. (26:22) za Alkar. Pleština. Uspio je prevariti Matulovića. 4. koš Pleštine. Sunara. Kroče. Petranović gradi prostor za Kroču, međutim lopta je za Alkar. Pretpostavljam da su nam se sada priključili mnogi gledalci koji su do sada pratili
susret između Jugoslavije i Bugarske mladih reprezentacija u Šibeniku, iako ne znam da li je ta utakmica završila. Međutim, neovisno o toj pretpostavki, nije na odmet ponoviti da gledamo polufinale Kupa Jugoslavije. Prenos je iz Sinja, susret Alkar-Zadar, izjednačena utakmica, 8 minuta do kraja. Nakon ovog pogotka Vučkovića, 30 koševa Alkara, 22 Zadra, 12 pogodaka Vučkovića. Dakle, najveća prednost do sad, 8 pogodaka. Petranović i on precizan. Dosta koševa na obje strane, a posebno iznenađuje izvrsna Alkarova igra. I ona je potvrda da su zaista sjajnim utakmicama eliminirali Šibenku i Čačanski Borac. Nakon dužeg vremena i Skroće postiže koš, to mu je 8. pogodak. Prvi strelac susreta za sad je Vučković kod Alkara, a Petranović kod Zadra, obojica po 12 pogodaka. Nova minuta odmora. U drugoj ligi Zapadna skupina u svojoj trećoj sezoni otkako je igrao u tom natjecanju. Alkar je nakon pobjede protiv Osijeka 92-77 u prošlom kolu izborio da se nađe na trećem mjestu. Naime, vodi Monting sa 16 bodova, Mariborska Tima i Alkar imaju po 2 boda manje. Zanimljivo je da je Alkar u ovoj sezoni 2 utakmice izgubio, ono što se kaže, sa po pola koša, protiv Borova i baš protiv Time. I ima nekih izgleda da se nađe na vrhu, a plasman u prvu B ligu bio bi zaista izuzetan uspjeh. Ono što smo do sad vidjeli od Sinjana dokazuje i pokazuje da je to ne poimenično možda toliko kvalitetna momčad, međutim njihovo osnovno obilježje i kvaliteta jest u homogenosti i kompaktnosti petorka koja se nalazi na parketu. Skroće Tunara i to je 6. koš uzastopno za Zadar, jer je bilo 30-22, sada je 30-28. Vučković i Poljak. 6,5 minuta do odmora. Matulović. Uspio je prodor Matulovića. Uz to i ličnu grešku je napravio u napadu, međutim koš mu se priznaje. Nakon 30-22 sada su sastavi poravnati. 30-30. Pavić. Vučković. Biće to prekratko. Skroće. Tunara. Fleština. Bez prekršaja. Tunara. Izgubio je vrijeme, neće biti koš upravo na ovo udaranje lopte u pod. I njemu je dodijeljena lična greška, iako se nalazio u sendviču između dvojice igrača. Peta lična greška na ovoj utakmici u napadu. Već dugo nije bilo koša za Alkar, ali evo ga sada, Mladen Pavić. Skroće. Lopta je za Alkar. Vučković. Pavić. Odavde je malo čas pogodio. Pavićevih 10 koševa. 34-30. Kao da je sad naišla serija Alkara.
Skroče, možda je to bila i duplo vođena lopta, ali koš je Skroča. Uz Skročino ime 10 koševa. Pleština i Matulović. Pavić. Vujna. Malo viđen, ali izborio je ličnu grešku i to igrača sa pojem 5, to je dakle Čiklić. Ove reakcije publike namijenjene su treneru Zadra Josipu Đerđi, koji je protestirao nakon ove lične greške Čiklića. Na liniji slobodnih bacanja Vujna. Svakog dana putuje ovdje u Sinj na trening iz Kaštel Štafilića. Četiri minute, 15 sekundi igre prije nego što se igrači upute u odmor. 36-34. Skroče, 12 koševa. Čini se da su se ranije oglasile zviždaljke nakon prekršaja Pavića, pa koš nije priznat u ovoj galami. Naravno da je teško pustiti se Radića i Grca. Međutim, jedan uspješan pogodak Skroče. Vučković. Poljak. Vujna. Izvrsno do Poljaka. Ali Vujna se ponovo izborio za novi napad. Evo osmog koša Vujna. Matulović Sunara. I on precizan i točan. 38-35, međutim opet čini se da je označen prekršaj, znači koš se priznaje i jedno dodatno bacanje. Sunara do sad 6, evo 7. koša. 38-36. Pleština. Pavić. Skroče. Sunara. Ukrao je doslovce loptu Čiklić. A to označava izjednačenje. 38-38. 2 minute 43 sekunde do odmora. Momčad Josipa Đerđe, koju sada vidimo u našem prvenstvu trenutno nakon 9 kola zauzima 5. mjesto sa 5 pobjeda i 4 poraza. Nešto se više očekivalo od Zadrana ove sezone. Međutim, pravo zahuktavanje sezone tek počinje. Počinje ova borba na 3 fronte. Kup prvenstvo i kup Radivoja Koraća, u kome Zadrani igraju u skupini sa Varezom, francuskim Ortezom i Paokom iz Grčke. ...38-38. Vrlo lijepa
žustra, borbena i kvalitetna utakmica u prvom poluvremenu. Pleština. Pavić. Petranović pa Matulović. Sunara. Vrlo visok skok Sunare, kao da momčad igraju u serijama. Serija Zadra pa serija Alkara. Nije uspio Pleština. Kroće. Prekršaj to ipak, ja mislim, bio, međutim protuakcija i Vujna postiže koš. Na parketu je ostao Mladen Pavić. 40-40. Veljko Petranović, izuzetno snažan, imao je nekoliko sudara danas i ne znam zašto mu treba i verbalni sudar sa trenerom Alkara, Stipom Vrcanom, čovjekom koji 15 godina je ovdje u Sinju i tvorac je mnogih generacija dobrih košarkaša. Minuta i pol do kraja, 40-40. Nogom je igrao Boris Poljak, kapetan Alkara. Matulović. Presjekao mu je loptu Pleština i kaznio to košem. Novo vodstvo Alkara. 6 koševa Pleštine. Sunara. 42 minuta bio odmora. Pleština. Pokušao je da Vujne, međutim Vučković. I u Horoku je uspješan. Vučković ima poteškoća sa obranom Zadra jer je on visok 2 metra i 1 centimetar. Vidite po semaforu da nas još očekuje 50-ak, odnosno 50 sekundi igre u ovom dijelu. Prednost za Alkar. Inače, košarka je sve popularnija u ovom alkarskom gradu i klub ima već čak možda i nekih 150 igrača u naravno raznim naraštajima od pionira i kadeta, a pioniri su već u ovom dijelu ili ravnopravni ili čak bolji sa recimo jugoplastičnim. Kadeti su nešto iza jugoplastike, međutim jasno je da se dobro radi. Nakon dužeg vremena evo Petranovićevog 14. koša. On je davno postigao svoj 12. pogodak. 44-44, pola minute do kraja. Pavić. Pleština. Vučković. Pleština. Još se jednom izborio za loptu, ali nije igrao nogom. Dakle, 10 sekundi za posljednji napad Zadra. Petranović, da, lična greška je to bila od igrača koji je malo čas ušao, to je Ivica Čović, čiji je nastup bio pod znakom pitanja jer ima upalu pluća, međutim ipak se osjeća spremnim za igru. Dakle, prilika za Zadrane da na odmor odu sa minimalnom prednošću.
Petranović na liniji slobodnih bacanja i u prilici da na listi strelaca prestigne Vučkovića. Naime, on i Vučković su najefikasniji sa po 14 koševa. Još jedno bacanje. Popravio je Sunara. U nekoliko navrata, baš u ovim odbijenim loptama, pokazali su se odlični Zadrani. Kraj prvog dijela. Upisujemo 44 koša Alkara, 46 Zadra. Lijepa utakmica u svom prvom dijelu, a sigurno je da će tako biti i u nastavku. Do tada, doviđenja. Razlog je što je, baš gledam opet po statistikama, sve svoje koše osim jednog postigao iz takozvanog reketa. U onim odbijenim loptama iznenađivao je ne 15. Danas se igra i druga polufinalna utakmica u kojoj se sastaju Bosna i Olimpija i nakon dakle 3 uzastopna uspjeha Cibone dobit ćemo novog pobjednika kupa, odnosno najprije naravno polufinaliste. Vrlo lijep potez Ivice Pleštine. 8. njegov koš, novo izjednačenje. Spominjao sam baš tog Petranovića. I učinilo mi se da ima neki razgovor sa sucima, srećom ako je to i kanio, odustao je, a evo Dragomir Čiklić postiže svoj 6. koš. Na ovoj utakmici njega pretpostavlja Đerđa Vrankoviću. Dakle, ponovo Pleština, lukav i točan. Troče. Odlično prema Paviću. I vodstvo Alkara. 12 koševa Pavića. 50-48. Uzavrelo gledalište. 2500 gledalaca u dvorani Centra usmjerenog obrazovanja 10. kolovoz. Posuđene su tribine od Sinjske alke da bi još 1000 ljudi moglo ući. I dvorana je prepuna. Pleština potpuno je nadigrao i zasjenio iskusnijeg Matulovića koji mu parira na Zadrovoj strani. Matulović počinje napad Zadra, 52-48. Troče Petranović. Šesnaesti njegov pogodak. 2 minute igre. U petorci Alkara od kraja prvog dijela, a eto i sada je igrač sa brojem 11, to je Čović. I mijenja Đerđa. Matulovića je zamijenio Petar Popović. Vujna. Vučković. Pavić prema Vujni. Lična greška Čiklića. Pavić. Bori se tamo Čović. Popović. Petranović. 18 koševa Petranovića, 52-52.
uspješan porok Davora Vučkovića, vidjeli smo to i u prvom poluvremenu, koji jedino Horoko može preko visoke obrane Zadra. Vrlo lijepo prema Petranoviću. Zadar relativno lako postiže koševe. Čović. Obrana Zadra u uskoj zoni. Čović potpuno slobodan, ali još ne zagrijan. Skroče. Opet je Petranović ukrao loptu i izborio ličnu grešku. Koja je dosuđena Mladenu Paviću. Njegov treći prekršaj. Kod Alkara Pavić, Vujina i Poljak po 3 lične greške. Čiklić kod Zadra, te oba 3 prekršaja. Petranović ništa ne može učiniti Vujina protiv Petranovića. Vučković. Popović. Sunara nije došao do lopte, već je to Pleština. Čiklić. Kad centar vodi loptu, onda se događaju ovakve stvari. Međutim, ipak Popović. Sunara. Lična greška Pleštine. I Pleština je u onoj skupini igrača koji imaju 3 prekršaja. Nešto manje od 5 minuta igre u nastavku. Zadar vodi 56-54. A Sunaran i drugi put točan. Nije još u nastavku postigao niti jedan toč. U prvom dijelu 13. Alkan uspijeva postizati koševe sa udaljenosti. Očito mnogo treniraju šut. Ovog puta bi je to Vučković. Skroče. Sunara. Skroče. Kao da više nije imao živaca čekati neku osmišljeniju akciju. Odlučio se na udarac koji je završio pogodkom. Nije priznat ovaj koš Skroče, ali ne znam pravi razlog zašto je to tako. Do takvog zaključka dolazim iz činjenice što će Alkari početi napad sa strane. Nije lijepo kada vidimo rasprave oko i kraj zapisničkog stola, rasprave sa sucima, jer to onda donosi nedoumice.
Čini se da ni igračima Zadra nije potpuno jasno zbog čega je poništeno. Sada vidimo i Đerđu koji baca, čini mi se, olovku ili nešto na drugu stranu. I dokazuje nervozu za koju, ponavljam, nema posebnih razloga, čak da su nešto i pogriješili suci. Ne treba im baš svaku grešku uzeti toliko strogo. Uostalom, koliko puta je Đerđa pogriješio, koliko puta svako od nas ili igrači griješi. I pogotovo u situacijama kada se, evo, sve do sada igralo potpuno mirno i sabrano. Dakle, 57-56 za Zadar. Nije uspio Vujna. Popović. Sunara. Osim toga, onaj Đerđin potez je jedna vrsta psihološkog pritiska na suce. Na Čikliću lična greška Vujne. Vujna ima 4 lične greške. I do sad nije uspio zaustavljati napade, posebno Petranovića. Sada će on biti slaba točka u Alcarovoj obrani. Šest minuta igre u drugom dijelu. 59-56 za Zadar. Vučković. Pleština. Čović. Pleština, Vučković. Pleština. Novi napad Alcara. Vučković. Čović. Rekao sam da je njegov nastup bio pod znakom pitanja zbog upale pluća. Međutim, on se osjećao spremnim da ipak danas zaigra. Čović je inače šesti igrač Alcara. Stipe Vrcan uvijek postavlja istu petorku, a onda još u igru ulaze ili Čović ili drugi od braće Pavić, koga još danas nismo vidjeli. Petranović, 24. koš. Zadar ima prednost od 3 pogotka, 61-58. Pleština. Vujna. Pleština, prilika za šut. I 14 koševa Pleštine. Popović, Sunara, Petranović. Nema lijeka za Petranovića danas. U jednoj izuzetno dobroj pucačkoj formi Veljko Petranović. 24-godišnji, 204 cm visok igrač Zadra, izišao izvan igrališta Mladen Pavić i Popović počinje napad Zadra. Stroče. Popović. Sunara. Pavić. Pleština. Pavić, Vučković. I preko Petranovića Vučković uspješan. 20 koševa Vučkovića.
Vučković je 10 godina već u Alkaru. Tehničar je na centrali Orlovac i baš nam je danas rekao da su nešto povećani dotoci vode, što daje neke vedrije poglede u elektroenergetskoj bilanci. 64-62 za Zadar. Na zapisničkim, odnosno pred zapisničkim stolom u većoj mjeri otvara se debatni klub. Mnogo je govornika, mnogo ih se javlja i po nekoliko puta za riječ. Što ćemo kad volimo objašnjavati, pričati, usto smo svi 100% sigurni da smo u pravu. A razmišljanja su očito dijametralno suprotna. U sastavu Alkara novi igrač, međutim prije toga pogodak Pavića. Novi igrač sa brojem 9, Ante Boban. Ante Boban, uz njega je u momčadi Joško, međutim oni nisu braća. Međutim Petranović, lična greška dosuđena je Vučkoviću. Ne Vučkoviću, već Čoviću. Njegov drugi prekršaj. Najbolji igrač susreta, Veljko Petranović, postiže eto svoj 27. koš. Nešto više od 10 minuta prije kraja. Zadar prelazi u vodstvo 65-64. Boban, koga sam spominjao, naravno zamijenio je Vujinu koji ima 4 lične greške i više se ne može ravnopravno nositi. Međutim, eto koša Pleštine. Sada ponovo Alkar u vodstvu, 16 pogodaka Pleštine. Ulazimo u zadnju četvrtinu utakmice. I već ovo što je do sad napravio Alkar je podvig. 3/4 utakmice poravnat sa jednom tako kvalitetnom momčadi kao što je Zadar. Lična greška na Skroći od strane Bobana. Vidjeli smo na trenutak malo čas Antu Bobana, a Skroće poravnava 66-66. Kakva nas sve uzbuđenja očekuju u završnici utakmice. Pavić, Čović, Boban, Pleština. Premnogo je htio Pleština, Popović. I lična greška Pleštine, tu nema dvojbe. Dosta prekršaja, da pokušamo napraviti jednu inventuru. 4 lične greške kod Alkara Pleština, nakon ovog prekršaja i Vujina, kod 3 Pavić i Poljak. Kod Zadra nema igrača sa više od 3 lične. Davno smo već rekli da ima Čiklić i Obat, koga već jako dugo ne vidimo na parketu. Sada Zadar ima 3 poena prednosti. 9 minuta
će se još igrati na parketu dvorane u Sinju. Petranović, treća lična greška. Izvanredno preko Petranovića Davor Vučković. Sunara, Popović. Sedamdeset jedan 68 za Zadar. Pleština. Vučković. U ovim trenucima Vučković održava malu razliku, odnosno malu prednost Zadrana. Sunara i Vučković uspješan u skoku. Pleština. Nova kvaliteta Alkara je što je ovih godina išao i na neke pripreme, pa sada igrači imaju snage i za punih 40 minuta igre. Do sada nisu padali u tempu, nema lične greške, nema prekršaja na Pleštini. Skroče. Sedamdeset 3-70. Boban. Pavić u prodor, međutim lična greška. Da li je to Čiklić ili Popović? Izmjena u Alkaru. Boban izlazi, a Vujna se vraća u igru da bi pokušao odigrati ovih 7 minuta i 20 sekundi. Evo Vujne. Lična greška Sunara. Smiješak na licima označava da evo još jednom kako se Sunara izborio za loptu. Smiješak na licima da završim onu prethodnu misao obilježava da Sunara ne zamjera sucu na ovoj odluci. Petranović. Mnogo je bilo kontakata tamo, nema prekršaja. Trojica Alkaraca, nema koša. Međutim, koš se ne priznaje. Lična greška u napadu Mladenu Paviću. Trojica su bili igrača Alkara u prilici da postignu koš, a sada je šansa Zadra da se osjetnije odlijepi. 73-70 je i napad Zadrana. Nije uspio uhvatiti Popović. Čović. To je taj čovjek koji u Alkaru postiže važne koševe. Evo ga i danas, iako bolestan, sasvim solidan. 6 minuta do kraja. Sunara. Pavić. Sada je Alkar u prilici da povede. Čović. Međutim, ne žuri se Alkaru, igraju racionalno, ne žele da ih prebrzi ritam slomi. Nerezonski udarac Vujne. Kao jedno šahovsko nadmudrivanje, potez za potezom, obostrano velik respekt. Rijetke protuakcione brze. Popović. I dosta nepreciznosti u zadnjih nekoliko napada.
Čiklić, mislim četvrta. Da, četvrta lična greška. Teško se sjetiti da jedan sastav iz dva ranga nižeg natjecanja iz druge lige Zapad može biti ovako dobar. I da iskreno kažem, poznavaoci košarke sa jednom dozom nepovjerenja primali su one pobjede protiv Šibenke i Borca, jer je u Sinju ona uzavrela atmosfera gdje se i malim nekim doskočicama navija i pridonosi svoje momčadi, onako kao što je to bilo davno ili u Tuškancu ili u Jazinama ili negdje drugdje. Međutim, eto ovdje sada mi svi koji smo gledali uvjerili smo se u jednu izuzetno homogenost, borbenost, kompaktnost, drugarstvo, jedne vrlo, vrlo lijepe sredine i dobre momčadi koja sa Zadrom drži korak, eto, i sada 5 minuta prije kraja. Neovisno o rezultatu, sve čestitke Alkarima. Košarka je doživjela pun pogodak u sridu. No da ispratimo kraj dvoboja. Vujna. Pavić. Vujna. Priznaje se pogodak jer je iznad 3:05 dodirnuo Petranović loptu. Priznaje se pogodak. I to je 12. koš Vujne, prvi u ovom drugom dijelu. Alkar vodi 74-73, Obad je ušao u igru. Ne, nešto je ranije opet svirano, prekršaj Čoviću. 4 minute 38 sekundi. Do kraja. Ima Tulović je u igri. Petorka Zadra, Sunara, Matulović, Petranović, Groče i Obad. Groče. Matulović. Obad. Sunara. Matulović. Najviši je bio Sunara i postigao pogodak. Dosta ovakvih lopti pokupio Petranović. Eto sada i Sunara. Sada je ponovo Zadar u vodstvu. Pavić. Čović. Pavić. 10 sekundi do kraja ovog napada. Preko bloka je pucao. Groče. Nema pogotka, nema ni prekršaja. Fleština. Alkar ponovo vodi. 76-75. 3,5 minute do kraja. 18 koša Fleštine. Groče. Lična greška Pavića. Zašto i što tamo traži Stipe Vrcan i zašto opet ti nepotrebni razgovori? I Đerđa ima nešto za reći. Šteta. Publika koje su se možda i pribojavali ovdje je sjajna, izuzetno lijepo, korektno, pošteno navija za svoje. A rukovodstva sa klupe kao da bi voljeli biti na parketu. I uostalom to i čine. Tri minute 21 sekunda prije kraja, 76-75 za Alkar.
Još jedan podatak o Alkarima. Ove godine, točnije 27. ovog mjeseca, slavit će 3 desetljeća postojanja, a dok konačno nisu došli do druge lige, 8 puta su ispadali u kvalifikacijama. Tek u 9. pokušaju uspjeli su da postanu drugoligašima. Ponovo navijanje u dvorani u Sinju, a na liniji slobodnih bacanja Branko Skroče. Ko zna koje već izjednačenje. 76-76. Sada vidim da i fotoreporteri žele biti u središtu pažnje. Dakle, još jedno bacanje za Branka Skroču. Ne, ponovit će se. Ponovo je onaj isti fotoreporter. To još nismo doživjeli na utakmicama, da sudac odluči da fotoreporter napusti svoje radno mjesto. Ne znam što će reći u njegovoj redakciji, jer očito neće moći izvršiti zadatak do kraja. Međutim, nadajmo se da će ovako, evo sada već malo šaljivijoj, boljoj atmosferi sve završiti na najbolji mogući način. Jedini problem je što netko mora biti poražen. Vidjet ćemo ko će to biti. Pleština. Zadar ima poen prednosti. Vujna. Ali Alkar sada vodi. Vujna 14 koševa. Sunara. Petranović. Najviši Čović nije mrtva. Čović se ogledava, čeka ipak na jedan sa Branimirni napad. Pavić. Već dugo nismo vidjeli Vučkovića, ali evo njegovog koša. Čak sada 80 prema 77. 2 minute i 6 sekundi. Da li će Alkar napraviti još jednu senzaciju? Matulović. Petranović. Sunara. Ovo je možda koš. Odluke nema, međutim pogotka. Matulović, nešto je sudio Grbac. Nije se čulo, to ni pokazuje, a sada delegat Željko Čop iz Rijeke je jedina osoba koja zna što je označio Grbac. Šaputanje u ovom kratkom prekidu. Vidite i sami, minuta i 53 sekunde do odluke. Alkar ili Zadar, da vidimo ko će se suprotstaviti pobjedniku iz susreta Bosna Olimpija. I na kraju ćemo morati još malo se trpiti da saznamo šta je, jer je i minuta odmora. Prvi strijelac Petranović, 28 koševa. Samo koš manje je Vučković. Njih dvojicu smo zaista najviše vidjeli u akcijama. Po 18 koševa Pleština u Alkaru, a Skroče u Zadru. Potom 16 Sunara, 14 Vujina. Zadar ima loptu. Sunara. Pavić je uhvatio loptu, a u polagani napad kreće Pleština. Pavić. Minuta 53 sekunde do kraja.
Još jedan prekid. U ovom zaista dramatičnom završetku utakmice. Koliko je samo riječi potrošeno, a oružje sudaca bi trebale biti samo isključivo zviždaljke i oni su nekako postali skloni da objašnjavaju, pojašnjavaju. Razlog za ovaj zastoj mogao bi biti eventualno stvar na semaforu koji je stao na minutu i 53. Jutros je bio popravljan. I ono što će nam sada donijeti poteškoće, barem vidim po reakcijama za zapisničkim stolom, mjerit će se vrijeme ručnom štopericom, čime ćemo biti u nemogućnosti da vam kažemo koliko je do kraja. A ta ručna štoperica je uvijek bila godinama kamen smutnje u mnogim burnim završnicama pojedinih utakmica. Težak zadatak i za delegatka Željka Čopa, koji će kontrolirati mjerioce vremena. A baš smo u tom semaforu jutros razgovarali, bilo je uvjerenja da će biti sve u najboljem redu, da će biti osposobljen i popravljen. I eto, sada se dogodilo to što baca jednu malo drugačiju svjetlost na sve to skupa. Naravno, nemoć je tu prisutna od svih. ...80, 77. I ovaj prekid traje već negdje 4-5 minuta. Prije nego što je došlo do prekida, loptu su imali igrači Alkara. Sada, ako ja dobro shvaćam, ovaj mladić za zapisničkim stolom ipak pokazuje da će biti u redu sa semaforom na kome sada piše minuta 43, znači to je tih 10 sekundi koliko se igralo, a semafor nije radio. Da li to znači da je sada popravljeno sve i da ćemo ipak u tim regularnim uvjetima vidjeti završnicu? Sa semaforom je sve u redu. I vrijeme zaista je krenulo. To je dobro, to je dobro. Pleština i Matulović. Pleština je ponovo nadigrao Matulovića. 82-77. 5 pogodaka prednosti za Alkar. Minuta 23 sekunde. Mora se žuriti s Kroče. I pogodio je 72-79. Matulović je ponovo izgubio jedan dvoboj sa Pleštinom. Vujna, Pleština i pogrešno dodavanje prema Paviću.
Jedna od možda odlučnih lopti. Minuta i 8 sekundi do kraja. Ponovo sad stoji, ponovo sad stoji, ponovo sad stoji. Nema koša, skroče. Vidio sam da vrijeme nije teklo, jer sada svi kontroliraju taj sat. A koliko je sad igre bilo prije prekida, odnosno koliko je treba nadoknaditi, to će sada odrediti suci. Otprilike minuta prije kraja, 82-79 i prilika za napad Zadra. Ističe polako vrijeme predviđeno za naš prijenos, međutim nadam se da će nam iz režije u Zagrebu dopustiti da ispratimo još ovu posljednju minutu kad smo pratili jednu zaista izuzetno dramatičnu, ja mislim čak ove sezone najdramatičniju, najizjednačeniju košarkašku predstavu. Naodmarali su se sada igrači u ovim time-outima i čak pretpostavljam i ohladili. Ipak će se onda morati pristupiti mjerenju vremena ručnim satom. Ipak radi i onaj na velikom semaforu. Sunara. Nema pogotka Sunare. Obad. Čović. Ne. Nešto je suđeno. Prekršaj Čovića. Ako je točno ovo vrijeme koje pokazuje semafor, to znači da bi se trebalo igrati 51 sekunda. Ostao 82-79 za Alkar i prilika za slobodna bacanja Obada. Vidite ovaj dio parketa gdje igrači mirno očekuju nastavak. Na drugoj strani u gledalištu uzbuđenje, posebno na klupama. Ovdje sada ima jedno 15 direktora tehničkih i vođa u Alkarovem sastavu. Svi moraju biti ovdje iza Stipe Vrcana i igrača. Svi moraju nešto savjetovati. A zna se da u tom prostoru bi morali biti samo igrači vodstva. Međutim, da vidimo što će se događati na parketu. 82-80. Obadovi prvi, ali izuzetno važni koševi. Sada na semaforu piše da se igra 20 minuta do kraja. Mi ne znamo koliko je to točno, ali ja pokušavam pratiti ono što prati i delegat. Negdje 40-ak sekundi do kraja. Ovo je možda posljednji napad i pogrešuje Pleština koji je izvrsno igrao cijelo vrijeme, ali pogreška Sunare koja možda odlučuje utakmicu. Pretpostavljam da je 20-ak sekundi do kraja i novi time-out. U međuvremenu ćemo pokušati saznati koliko još ima do kraja, jer loptu ima Alkar i ima prednost 82-81. Pokušat ćemo saznati koliko je do kraja susreta. To je sada najvažniji element. Navodno 3 sekunde do kraja. Suci nikako da pogledaju ovdje prema nama, da bi možda na taj način pokušali saznati što se događa. U međuvremenu pokušat će krenuti u napad Alkar. Vučković, mrtva lopta. Mrtva lopta, Vučković i Obad. Još nije sve riješeno
Da li su istekle možda te 3 sekunde? Sada vidim 8 sekundi da pokazuju. Znači da je onda bilo 13. 8 sekundi je znači po ovim reakcijama, mrtva lopta. Prilika za Zadrane, recimo da je sada 5, 4, 3. Nije suđen prekršaj na Skroći. Da li je završila utakmica? I sada Popović je nasrnuo na suca Radića. Nemile scene ovdje. Uletili su i gledaoci koji su ovdje bili baš onaj najbolji dio. I oni su došli ovdje da bi slavili vrijednu pobjedu 82-81. Međutim, Petranović sada pokušava se fizički obračunati. On je osoba tankih živaca, zaista igrao sjajno danas. Polovio mnogo lopti, zabio 28 koša. Međutim, treba znati sportski podnijeti poraz. Ne bi se želio sada ispričavati, ali moj utisak bio da je u onom posljednjem napadu možda i napravljen prekršaj na Skroći, međutim nije suđen. I sada i Đerđa i Vrcan i mnogi drugi u ovoj gužvi. Pa zašto? Zar je to sport? Nevjerojatno koliko su ovdje ljudi danas nervozni, a ja bih uputio čestitke publici koja je bodrila svoje i koja je, ponavljam, bila izuzetno dobra. Međutim, igrači Zadra i Alkara pokvarili su eto na kraju jednu predivnu, izvrsnu košarkašku predstavu. Moram, nažalost, reći da su pokvarili svojim ponašanjem. Međutim, eto, sportski i po mom sudu zasluženo Alkar je postigao daleko najveći uspjeh u svojoj povijesti. Finalista je Jugoslavenskog kupa i veliko je slavlje u alkarskom Sinju, koji slavi svoje igrače Pavića, Pleštinu, Bobana Čovića, Vujinu Poljaka, Vučkovića i sve koji su u 30-godišnjoj povijesti donijeli do toga da je pobjedom od 82-81 Alkar se našao među finalistima. Poštovani gledalci, ovime završavamo naše izvještavanje.